10 munud o'r gêm wedi chwarae Nathan Wolf ar arwydd. Mae'r hogia mawr i fyny, mae Horan yna, mae Farquharson, mae Wild. Mae Morris, mae Bakari yn disgwyl amdani. O, mi yn wthiad yma, Horan ar peniad! O, mi gafodd Mike Wild i wthiad oddi ar y belt. Mae Bakari sydd at Mackenzie. Mae'n Tandalu a fel yn udan bwysau gan Mike Wild. Wel, mae pwysau nhw yn heid i gol. Mason a chi bel hyfryd at roch o bellad Smith. Smith ar ergyd. Bras ar hyder i wybod bod y bel yn mynd heibio'r postyn, ond y cyfle gorau i'r ymwelwyr hyd yma. Bakari llwyddo gadw'r bel a dir y chwarae mi ddoth y golwr allan Nathan Wolf cisio chael i droed chwith. Wolf at Wild ar yr ochr bella. Cyfle arall i Mike Wild, a mae'r peryg yn dod yn yr awyr yn tydi o ran y tîm cartra. Strachan yn codi'r bel i fewn i'r cwrt yma Megginson at Glas. Cyfle fan hyn i Cove Rangers, o mi o'n ormod ar honna gan Declan Glas. Mae'n ongl dyn a nifyr iddo fo, ond fedydd o'n croesi i'r postyn bella, fedydd o'n codi, felly bod yn mynd am pwer a mae'n arbediad. Mae Mason yna dros y bel. Rhedeg dros hi ac yn ôl at Mason, cyfle am yr ergyd! Chydig yn is, a pwy a wyr. Smith, mae'n berig fan hyn, Smith yn taro'r postyn! Matty Smith. Wel, sôn am nocio y drws rwan. Ni'n gwybod mae'n pedigree da gan hwn y fyd, mae'n fenthyg o Don United, chwaraewr bach ifanc. Mae o'n mynd â draws i lein o, felly fedydd cael yn mynd aclo fo. A wedyn, mae o yn taro y caws ar dost. Wignall, ceisio ei gosod ti ar gyfer y croesiad. Cael ei groesiad i fewn at yr ochr bella, do'n am cam sefyll. Yn ôl y dyfanwr cynnydd, mae dal yna i gei Connah! Fymryn heibio'r postyn. A George Horan oedd yn ei chanol i. Horan yn y cwrt, mae Insel yna, mae Farquharson yna, mae Wild. Mwyn mynd am gol. Bakari, mynd o dali, mae'n di gwneud ti! Michael Bakari yn twyllo Stuart Mackenzie! Ni sgoriodd yn y rownd derfynol o tymor dwytha. A i'r gol yna sy'n mynd â Connah i'r 4edd rownd. Michael Bakari, Connah 1, Cove Rangers ddim. Nes i ddeud o, mae'n mynd am y gol ffordd o siapau i gorff. Mynd am pwer, ond am cyrth o fan y golwr. Be sy'n ei digwydd? Mae'n mynd â dan o fo. A dyna beth mae'r dyn yma, meddwl, oherwydd maen nhw wedi bod yn ei erbyn ni yn yr ailan ar yma. Mae Paul Hartley, yn hapus o gwbl o dan yn ei fo beth sy'n digwydd. Ond Chris Owens, mae Insel efo fo. Owens at Insel, Jamie Insel, yn ôl at Owens! O fe ddylia bod wedi gwneud ti yn 2-0 Chris Owens. Mi dylai fod i sgorio. Mi dylai fod jyst i ryw dwyllo mynd ar ergyd a jyst codi'r bel dros y golwr. Eiliada yn unig sydd ar ôl yma. Edrychiad eto gan y dyfanwr. Mae'r chwiban yn ei geg. Mae Connah wedi curo Cove Rangers. Andy Morrison yn arwain i dîm i fewn i'r 4edd rownd. Yeah, it's a great win. Great credit to Cove as well. I knew they were good, you know, and they showed a little spell in the second half there for 15-20 minutes where we just got overran a little bit, and you know we made 2 really positive substitutions in bringing Wignall on, and you know, and I just thought that changed the dynamics of the game at that point because it looked like they were getting on top, and I knew they're a very good team, and you know I expect them to really romp this league because you know I've been impressed with them when I watched them, and they showed it again tonight. But it's not about being good teams, it's about winning games of football, and that's what we're experts at. I think we're disappointed. I felt we put a lot into the game. We handled the directness of the opposition. I felt second half we were excellent. I'm really disappointed that we lost the game. We deserved much more. Well, George, you seem to enjoy coming up against these Scottish opponents. Yeah, we do. Tough game. We've done a lot about them this week, and
tough game. We weathered the storm 15 minutes second half. But I think we had the chances. They had a lot of the ball, but they only hit the post, I think, so made up. Yeah, Priestley, how much of a challenge was it this evening? It was a big challenge because we knew they were good on the ball and they were moving it well. But we were organised, disciplined like we always are, and we just stuck in there. Cyrraedd y ffeinal tymor dwytha, so y gol ni tymor yma di cyrraedd eto, allan mynd un yn well, so I gyrra heddiw mae di yn y step in the right direction.